Kura ki te rangi koka ke puku nui a mana ia te tata ki te whenua heia wahanui huatare. Erimanga iwi kohi kairo kore toa ko mani a poto ko tūwhare toko whanganui. Hokatahi wa hoki kare wa haure renga hipi ko te rea re wini ko te rea re re wiki kone pukane hako pari nihi ko ao te aro anu toiaka he tama. Hei atu potahi ko te nganu ko te kapo te whete ko te one ko tāne whango tiri tiri mātangi te motu ko te whiti ura ka noho ia e te kanawa e whai a pare popirongi a te tihi a hihi kiwi ka noho ia e te whanawhana o te rangi te ariki ko tā rapi kau te atua puke hau o te mange a karere iho ki te puawa wairau i ka kei whati whati te hoi tā whara kei atua o tā wha te rohe kihi kihi te runa nganui o manga tūra tāno whanua e tā maha. Hei ahau a uru o rākau te mura o te ahi e huri ki te puawa waira ka puņu te ara o te tini o te po te manga i tūtū ai te manawa o rau ka warangi toto o ka hu titi rau penga o ti a pure ora o ka hu hura ki a o ka hu tūhua te ko te kanawa whatu panga taka pūti a hātū te tawhai e tā maha. Hei a mātaki taki ko te horanga pai o hikairo ko te awa o taringa mutu puku e kāna konui ka whaneke manga kahi katoa o ngaru e taringa motu o kai hai te arari nui ara maho e o sunui te para te tawa te waiho ngā ngaru ke huai papanga rupi ki tarau nui o hua o te ato mangaro te korako manga paro wai a te ihu o ta whiti rau whenga te mātai te awa wai tara tau māta whetu wai pinga pari nihi Hakatahi wa hoki te tehi mahinga i ka e ahu ki te maka o te kawa he toro a tataki hei a mere riki he warurau mana heke te a hei tako pau a huru hei para ma te nehenehenui e tama. Tēnā no tātou. Tau mai te Māori o te wā kia i o nuku, kia i o rangi, kia i o te ira tangata. Tūturu whakamaua kia o tīna. Haumi e hui e, tai ki e. Tēnā no tātou e te whānau, ka hoki aku mihi kia o koutou, kua whaiwa ki te haramai, ki roto i ngā whārua o Ngāti Rōra. Ko tēnei mātou, te kura Taiao o te Nehenehenui, e whakamihi atu ana kia o koutou katoa. Ka hoki aku mihi ki ngā pai maunga, ko puke nui, ko whau ko tuku, ko mōtaki ora. Huri noa kia tātou nei wai I rere nei ki waho ko te manga o kewa. Ka hoki aku mihi ki tā mātou mātua Doug, te ruki, nāna I tito I te rā wai. Kei roto I te rā wai, I te rā mō te aroha mai, ētahi o ngā puna wai o roto I a tātou nei rohe. Today we're going to present, our tamariki are going to present to you all. So our kaupapa is Wai, so W-H-Y space W-A-I, and Wai Rangatahi. And our Kura Taiao has been around for about 13 years. And actually we were one of the first rōpū to bring the first lot of rangatahi through the Te Wai Māori conference. And so from there, our kids had asked, Auntie, why do our whānau not attend the Te Wai Māori conference?
So we had a wānanga, and while we were in Nelson, our rangatahi decided that they'd like to put a tono through for many reasons, but one was to also bring our whānau into this Wai-Māori space, into a conference space, but also invite everybody around Aotearoa to Te Kuiti and hope that we could build some connections. So mihi kauana kia koutou katoa. Next to me I have Mia Wehi, I have Thomas Huriwaka, I have Francis Avery, I have Desire Mete-Kingi Baker, we have Tuirirangi Green, and we have Raiha Ripia. Next to Raiha, we have our Aroha Crib, and our Mama and our Papa Bear, te rapi our Mama and Papa Bear, who have guided us over the last 13 plus years. And so today, te whānau, our tamariki are going to kōrero about their portfolio within our rohe. It was really important that we had a rangatahi view on why. Why? Because they don't have any political views and they're pure. But also, who are we to dream our pōpō when our pōpō isn't at the table with us? So e te whānau, I'd like you to put your hands together for Mia Wehi. Tēnā koe. Kia ora. Ko tānei te waka, ko rangitoto te maunga, ko mango ke wa te awa, ko te Kuiti pā te marae, ko Ngāti Rora te apu, ko Manipoto te iwi, ko Mea Wehi ahau. My portfolio in Te Kura Taiao Nehenehenui is monitoring tuna and how we monitor tuna by doing wakaama. So on our awa kino, we go up to the confluence, which is a place where two of our awa meet, and that's normally where our tuna start to get ready to migrate. How we know if they have left or if they're still there? When they're still there, there's this pheromone that they kind of leave on top of the awa. It smells like rotten fish. And then when that's gone, we know that our tuna have made their way to start migrating. One thing that I enjoy about our Kura Taiao is that every day you're guaranteed to learn something new. And you make connections everywhere you go, and then those connections stay with you forever. One thing I want to see in the future for our Kura Taiao is more of us rangatahi coming together so that when we grow older, they know how to look after our waterways and what's in our waterways. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Next up, we have Thomas Huriwaka Masters. Kia ora, ko Thomas Wehi-Barton Masters tuku ingoa. Ko Aotea te waka, ko rua pū te maunga, ko Wanganui te awa, ko te puke te marae, ko te ati haunui a Paparangirau, ko Ngāti Rangi te iwi, ko Ngāti Unuku te hapu. Today I'm going to speak of some things that I have learned in my time in Te Kura Taiao Te Nehenehenui and my portfolio, the field. One of many things I have learned is how to check if any water is clean or infested. So to check if any water in the awa is clean, visually inspect for floating debris, discoloration or visible insects. You can also use any water filter or purification tablet to test if water is safe for consumption. Additionally, you can check for the water smell. Any unpleasant or any odour may indicate contamination or presence of harmful bacteria. Another thing out of the stuff I've learned in Te Kura Taiao Te Nehenehenui is how to keep the creatures and plants in the tile safe. For instance, the whio. The whio is a native raki that lives in the rivers so they ain't harmed by the predators. Some predators that like to hunt them are the ferrets, stoats, and cats. Some more information about the whio is there are only 3,000 left of their kind and they are very endangered. We can keep them safe by setting traps to eradicate their predators, relocating them to well-secured locations, and putting trackers and tags on them for future reference. What I've enjoyed in my time, along with my auntie, is learning all about the tile and how we can keep it safe and
getting to know all my fellow whānau and all that I haven't seen in ages. I barely get to see them. And what I want to see in the future is the population of the field growing and impacting, so then they ain't endangered, and for more rangatahi and whānau to get involved in this kind of mahi. Nō reira, tēnā koutou. Ka pai, next up e te whānau, we have Francis Avery, or also known as Francis Pihama. Keep it close to your mouth. Close to your mouth. Right up to your mouth, boy. Ko ke rangi te maunga, ko taringa mutu te awa, ko tainui te waka, ko minga poto te iwi, ko Ngāti Hare te apu, ko hare te whare tupuna, ngō te kueri ahu. What I enjoy the most about this mahi, I like learning about our tao and how we can protect, preserve and work with all within. There's always something new to learn. What I would like to see in the future, I would like to see the eradication of the golden clam from our waterways and awareness of the damage they cause, and to continue to upschool and educate our whānau. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka pai, next up we have Desire Mitekingi Baker. Tēnā koutou. Ko tānui te waka, ko Pirongia te maunga, ko Waipa te awa, ko Ngāti Parawaiano te hapu, ko Ngāti Maniapoto te iwi, ko te hoki ngā mai ki te Nehenehenui te marae. My kōrero today is about the golden clam. Ko Bicula flamunia is the scientific name for the golden clam. They are native to Asia, Indonesia, and Philippines. The golden clam is small and can grow to the size of a $2 coin. Sorry. It is similar to a kaku. They were found at Lake Karapiro in May 2023. They breed very quickly and are very invasive. They are a threat to native habitats and our Tonga species. They can be transferred to many sites by using a small filament about the size of a strand of hair. That filament can attach itself to fish, boats, fish, tuna and rocks, which helps it to breed. They gather toxins from the water they filter, so they are not safe to eat. Their lifespan is 7 years depending on habitats. They are found in lakes, rivers, streams, and silt, mud and gravel. They were first reported in the USA in the 1930s. It is considered a threat to our waterways and our Tonga species and ourselves. What can we do to prevent the spread of a golden clam? Number 1, monitor the presence of the clam populations. Number 2, ensure that boats, water vehicles and other equipment are cleaned thoroughly before entering and leaving waterways. Number 3, display information at entry points of lakes, rivers and streams with clear warnings of a threat of the clam invasion. Number 4, report any sightings to local council, DOC and iwi if known. Number 5, be aware and check for the clams when you're in or around any waterways. Report immediately. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Next up, we have Tuirirangi Green. Tū anau ki te tihi o kakepuku, whete atu aku whakaro ki oku wai, manga pū, tauri atu aku arara wai ki taru taku wharakōrero o re rāmanu, āmi o taku rere ki taku whakahitanga o tāku iwi o Maniapoto. Ko tāku mahi I roto I te kura tāo o te Nehenehenui, ko te koikao. E whiriwhiri a hau I tēnei mahi nā te mea e hīkaka ana hau ki te hītuna, hi ika. I ki te tangata mai, te papapanui e tata ana ki te 6,000 pēpi koika mai tētahi
Ika. What I enjoy in te kura Taiao o te Nehenehenui. E rata ana hau i te kura Taiao o te Nehenehenui, i te wā ka pakeke a hau e pirangi ana ki te hangaia tētahi rōpu iti kia whakapai tō tātou awa me tō tātou ngahere. Hoki pēra ki te kura Taiao o te Nehenehenui. What would I like to see in the future of te kura Taiao o te Nehenehenui? E pirangi ana a hau ki te kite i o mātou rangatahi me o tātou mātua ko ia karaua hoki. Kia whakawhānui i te kura Taiao o te Nehenehenui, nō reira tēnā koutou, tēnā tātou, tēnā koutou katoa. And next up we have Raya Ripia. Ka noho ki te hiwi o tōku waka ko takitimu. Kia rere tonu ki ngā wairoa mahanga e whakaaro nei te whenua. Ka titiro whakarunga ki te keokeonga tōku mau ngā tōku tīpuna ko rangitumu. Tū mai nā, tū te pō, tū te ao. Ka toia mai tōku waka ki te whenua taurukura. Ka piki whakarunga ki tōku ukaipō ko te oreore. Ki reira tōku hape o Ngāti Amoe e pōwhiri ana ki tōku iwi ko Ngāti Kahungunu. E noho ana au me tōku whānau ki a tamaki makaurau. Ko Raihalani aroha tēnei. Tāku mahi i te kura Taiao o te Nehenehenui. Ko tōku mahi i te kura Taiao o te Nehenehenui. He whakamātau i te wai o tō tātou awa. He mahi nui tēnei nā te mea mā te wai mā ka noho ora ngā tipu. Ngā kararehe me te iwi hoki. Ki te paru i te wai, ka mate pēr ngā kirehe e noho ana i reira. Ā, kaore e haumaru mo te inu mo te kaukau hoki. He mea pai ki au. He pai ki au te noho ki te Taiao. Ka taia e au te tākoro te kaukau hoki i runga i te whenua me te wai i whakamahia e oku tūpuna. Ka taia e au te awhi i tōku whānau te tū hei kaitiaki o te wai i roto i te awa. Ki te kitea he mea kino i te wai me kimi huarahi hei horoi hei whakapai ake. A tōna wā, in the future, a tōna wā e hiahia ana au ki te haere i tōku whānau ki te wai. Kia tākaro kia kaukau. E ki tōku māma ina hoki mai a tātou whānau i tāwahi ka kawea rātou ki te awa hei horoi i ngā ngangara o te tinana me te hinengaro. Ki te mā te awa ka rere te wai ka hoki mai te whenua. Ā, ka kaha ake te atatau iwi. My mum said that when our whānau come home, we take them to the awa and to clear any ngangara from their tinana and their hinengaro. When the rivers is clean, the water will follow and our whānau will come back and it will make our iwi stronger. Me te aki tātou i tō tātou awa. Nā reira, tēnā koutou katoa. Get some kuira mutu like me. So our kids, ia matariki, they are afforded the opportunity to choose a portfolio of their choice in the Taiao. And I'd like to thank all of those, and there's a few of you here in our room that have supported our rangatahi. So some of our kids have been aligned to some tuakana, not only in Maniapoto, but as far as Taranaki, so mihi kawana kia koutou, as far as Ngā Puhi Nui tonu, and as far south as Ngāti Toa. So if you're in the room still, we just want to say thank you very much.
Our kaupapa was to inspire more of our whānau to have rangatahi involved. Again, I go back to the kōrero around how can we dream tomorrow when our ringaraupa are not at the table with us. So with that tere te whānau, I hope you enjoy this next part of our kaupapa. There's meant to be some sound to this. Nehenehenui, te hono ki ta whiti, he mana a te atua, he takapau ahuru, takapau mi ana. Iea, te nehenehenui, te hono ki ta whiti, he mana a te atua, he takapau ahuru, takapau mi ana. Iki atu o turoa, iki te aka uatia. Nehenehenui e moana tuatua, te marata ne kaha, tarapika Nā reira i te whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, mauri ora kia koutou katoa. Bye-bye.